Hah, deh, kalau ke bela. Sapul sa di kampung wacan neri keliling-keliling. Pekerjaan dulu untuk cek di mo. Hai, doi. Sino-sino pa sa di ko ako eh. Di ko akelong. Abagini nasib menjadi duda kemana-mana. Tiada orang yang melarang tereng tereng teng. Tapi dia tegaya si lurus pun nih. Mana kata oto mah, ku bela. Tak sepeda roh. Di pak mah cule. Tegar lo kepunana. Maragi, kemana kena? Dan itu kak. Sorry bro. Wasa ko na to aju. To pala eh. Nikala sudah mau di. Lemak pekurta belum indreng. Ya pas sewaye. Puah na anak bala ya. Nap itu pada batu lo pona na. Tepulo to ini ditama pas sewa. Oh, yang sengen bawa bisnis. Maku perlu nyaji. Puah. Ma cerita bisnis to ni lo copo Segeme sewane ye. Mesempom ya. Tada sebumi, tepi 5 lampa. Wah, tak 2 sembuh, tepi 5 lampa. 2, berarti 2 sebu. Batu panas sebanyak Tiga pak guru kuda sebu. Ya kuda sebu 5 lampa, berarti 10 tuh sebu. Nah, anak beli ya. Macam Tony. Jadi 2 telu apa benar itu? Dia pun kena Wah, nah ya boleh. Jom aku tu. Padahal dah sebelum sewangir sepeda donggo-donggoner tomat tuh. Agatosin na pegaw kaya lato-lato ay kurodo. Iyo, agatosin na pegaw kuro. Jangan panggil aku lato-lato adek-adek. Napi itu 25 meruku, tapi kali 2. Macam na memat tuwa sa iya kali telu ni. Ya, nagabaca ko aku tuh. Di kumana? Aja gapo aja melek-lek kak. Paya aku kira-kira nga tepeloka sa di mabene. Tepupu bene mana sisa ko tuh. Enggak tahu. Iya, jual mahal terita. Siapa kan belum sempu kambomu. Terus kenapa lah, woi? Macet tuh. Pak Ustaz ku tuh. Guru-guru tuh asal bersalah kong kakopole. Aja tepaseleng ki bawang. Pada toko tahu lah tepecumpa bawa dia nak berseleng. Iya play Pak Ustaz, sorry. Sorok jauh lawan. Soal soro. Aciri bawan aku itu DC. Soro no. Udah ini jauh Pak Ustaz. Magis suruh ka tudang. Aciri bawan apa Ustaz? Udah no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya. Lo mau palek mulang nih? Iya Pak Ustaz. Ulang itu, Pak mau asik padu lah Masa ke Pak Ustaz kami televisin kesirang ulang. Nemu tuh ku hekat toh. Megala ada tuh pergi doa anak-anak Agak si play sendiri pegau tuh Pak Ustaz.
mana kan kasih ori kuro. Lo kak co asan apa lewero. Bye, Pak Ustaz. Iwa metem bawa galon Pak Ustaz. Sila lota angkana. Tapaloni mah perlu ay. Pasti di sila ne buru pelero. Aru kes metone cang, agi kalau menu. Oh, mana keceng. Idi pelena pelangang wai. Anu ya Pak Ustaz, es teh panas. Ya Pak Ustaz, kopi nah. Iya, nih gila mek buru mana kue pala. Iya apa lewai. Capung weran aku ke bola. Dega hubungan si bawi ko si padua. Wah, hebat. Sabi, sebenarnya mas sepeda sepeda ki ya. Pak Ustaz, usah tahu. Tagi kiro. Cedek ini lupu. Na bawa bawang ah. Oto ko co ama lewu kutu. Kuca kerduko, kok boleh main rema tindro. Wangi sana Pak Ustaz sih. Hah, tak kuro. Cedek ini lepuh. Iyo, nggak ada pindrangnya sepeda tamu ro. Cedek kina lepo maneng. Itu siapa Ustaz? Tiga ngare si maler. Sorry Pak Ustaz, agak betul malam cerita pula lenge. Au, magani. Talepon itu sapi senderosi. Oh, nerasakan nih. Dupai. Dina. Iya na lele kele mana kuro. Di kami tempat dia kiga. Magamengi mau ketenangi. Na sewai sepeda aku, capu ni watuna na depi kagana pelesu. Mati nih ceng. Sepeda na sewa mi pelet tamu na. Na lepala loy. Au, ipasoko situ. Gratis sepeda mo eh. Nagalelo tako eh. Mate ni. Awah. Tak pun nana ro. Tapi itu kule suka. Paliwo tu kerjaan ku nana pas soko nga. Oh, cuma lari. Haha, untuk purna wajah. Cede naruh gelade. Le suka ple olo ya Rama. Pak merica mana ke aku na taruh tamu. Yo. Pak Ustaz, le suka lampu dulu. Iya. Jadi meragit Pak Ustaz. Lok me buru kawe pala to de. Ku de jo kena he. Joko na siya. Takule mana mek buru kue pala. Oh, kini Pak Ustaz. Ondo na kutu. Sendiri aja le ale. Nanti paman tahu nih. Jok kasih sekak malangi olah uai. Hai, bos aku sedia ke mas gue. Oke macu le nah. Dia ya udah. Disetir ke mas jok besti-bestiku. Gue kisah di pegang-pegang. Oh, kata Manila ro. Kebetulan di kata Mita kan. Ya bawa na rejola ujam-jam sih. Kedah. Awah, lupa no. Nah, supaya dia lupa no. Pasal kau ni meliu. Tutup pelak. Ni. Kami mau bola aku. Wah, solo kecil sole.
Kasi napigokin na naiya ro. Ate ni Manila lo na tikke. De na to na cocok ye. De ka panis nga nana ye. Si Jo na le. Hei, coba pasal dekat lagu lah lo. Menjago dia aku. Tengok. Cawa pa nanay ro. Nakapanila ko lo nangalay. Mana kapanila ko lo mangalay? Lo je aku bisa anu menilai. Lo mitu na sa palag ko. Nakademis singita. Sepelek ko. Iko amahaw na sukonro ko tu. Dia nak pani itu kata Jeki. Untung kasih jing aku si basi permen. Jadi lince kak. Nah semennya ke malam-malam aku jalan lalu. Garis jok pampangir. Jangan sedih jok kecele aku ki. Ada ki sedih todong donggu. Itu apa kagak di perintah. Iko pala lupa. Mamu lapo ka. Dunggur nanay. Sorry cokeng, Dewi itu kok mah peri-peri kak. Nalukan nanti Jeki kurati. Sorry. Sorry ke aku. Nama goreng teh aku mau taruh. Untuk si anggota ki biasa. Bacana deh. Mana seni cala ko. Yang pino weceng. Acen pemo ki yang di peremang. Singko mangan ko. Iya pemewak ko. Dulu ya ceng. Dia belum terjadi prema. Sadar na ya. Sadar agak terita. Terlalu bawa ke tuh Jeki. Salah ngaganggare pur mebu. Nulle polis ko menno ko raw balana. Ni ka mak kedek boleh kamin now. Buktin na. Digaga-gago pula Napi rencana na lamin na Manilana na. Tapak ko pati Jeki jumpa. Dia na jadi. Berarti dapat sadar lah bengo. Yang piwe ni ceng, anta ji perema na pemang. Jadi kulo ko jok menno. O dini silaw, denum jok cale ale. Dia na ulam terjadi prema. Kasi ko tu kala isi. Hei, tiklo law. Cepat na ye. Ya lo nambah. Hoi, kau ni jokka. Lari jok ketiga lo po ero. Tak nanya. Hai. Kau di jok kak. Pusing dia aku makus. Mama tangga sama aku kak tuh. Jatuh cinta ke mandarku ya. Jatuh cinta ku tuh. Lupa usapa na. Iko lalu runtuh. Tapi pesan nih. Pak kira-kira mau pak iko. Umpamanya ascal ko na. Kawawa mewak ko. Kebetulan dia ini kawawa me silong. Jadi nadapi ini buat tunu cal ko.
Rasa mereji-rejina mencala ceng. Pak Rahma yang sekarang, bukan Rahma yang dulu lagi. Dulu ku ditendang, sekarang pintar maju gak mat tendang. Maju mau ke sini, maju mau kok. Megalate coba cabut gitu. Oh, makmu play cule bro. Nak ketap jabar nak Malur na me, Pak De sedina turu puse Tapi me malur kok. Pak De, tetenu tendal tuh. Oh, nakatapak kasi tawi. Hitana na din nagkawitin na. Nakatapak kasi jumpa. Ajin aja iko mo joka kay Pak. Nyuruh samu ye. Iya aku kira-kira aku kai. Namun tiku cala to. Lesno siam tindro. Daripada mah pedih kok. Senyum-senyum. Dia guna meter. Terima kasih, Ceng.
Jia ketenikan di. Paya, mamula na seding alergi. Kumakon redena setia. Deu setia? Iya, nule memang. Tapi butinna semenjak putus ki gang kemak ke kue. Dia pegaga burane lenge weo si poji. Tapi biasanya we ya matepoe mapaku. Butinna dia anak kamu sapa kak. Tuli berusaha topo hatta menghindar pole kuya. Ya waseng. Kuda nemu poji kak. Pawe. Menghindar ka pole kuidi. Tinya maka da denu poji ki. Tapi usadari alay kundi. Tinya bansa ki poji. Lebih ni sedin di mapak kue. Kupenda perasa aku kuidi. Utaruh ketiku paling mari laleng. Daripada ipaterui hubung ata. Tapi pada mapediati mi bawang. Jok ni si bawa burne lenge. Atau yoro burne sengi sapi seta. Ujok ketoni ya. Nasi bawa pediku. Oh, bisa nih Rahma. Bapakku mira pelek papojimu. Le suka boleh mapusulle na. Di kago wajuko di ngupake. Marica maneng. Untung kema waju nambo ukriolo napa manareng. Jadi kemo dingi pake-pake. Urasa keni Rahma lesu. Lo kambojo kemitai. Rama. Oh Rama. Te Rama bila digaga menu. Urasa de pigalesu. Rama. Oh Rama. Panasnya. Begini pele kalau berjemur ki. Gelap sedih itu cewek-cewek sepsi ku berjemur ku pinggir pantai nah. Ternyata begini pele panasnya. Rama. Oh Rama. Iga to si Nana gor-gor kuro. Rama. Naganggu-ganggu bawang sedih berjemur. Deto ngepi ke pagage lesu bela. Tapi mah gini kedigage menu. Deto ke pagage tanah ku boleh. Ta? Oh Tejeki. Adakah? Ada Don. Kesedih menu. Cah,
Kepelet jeki kuro. Maga ko, lele gor-gor kyo lo bolai. Lo ko menrame lo sumbangan. Wah, deta. Rahmami joko sapa? Bawa sekeni lesu. Makancan itu masalahnya lah Rama. Palang kala dan itu pekiana pas apa nai? Ma bida-bida apa dan itu purma sunna. Nah masa songko reca. Agak meco masalah Rama, pudanga. Wah, menekewe itu pemasalah ta. Ya joko mas apa Rahma? Pasti lo ngau na masu. Tapi ya, lesu kama pesulle. Hah, wasaton ya ke masalah apa? Nah kemapa aku sirita pakiamu tuh? Mana kemete cuma apa aku sirita pakiamu tuh? Nah aku sudah peki Denis sekete maco tema lolo. Maku tane sih kuro. Nah gara-gara ku metu apa aku he? Pak CD kamu lepo. Bawa kau nak kuro. Lo na lesu belum apa sulle nah. Dene kawe juga bersesa. Terpaksa wajun nambok ku pakai. Oh, gara-gara iro pale. Magi pale di malah dampak ya. Nah gara-gara ya mau buang. Tuh meraget teh. Harus nih kumelo dampeng. Pak gara-gara ku buang. Riolo memang paku tuh. Ya maka kuange menuru pak disengekui ya. Tetai kumelo dampeng. Pak ikotosi malolo. Bisa itu tuh matuai. Denan menesal ada pak kita tak. Jadi ku ngita nama lempu apa kue deh. Lese metoni ku apa kue. Maga nih. Mengerti no? Hah, ikut ta. Disekede menjelaskan aku gelo aku gempuno ki. Yo, mengerti na. Ya aku mengerti no. Mepele telo ke tuda kurasa boleh. Pak Dendre pa wita mu tudangi titi itu eh. Ba, girama depi gale sebelah. Tiga ngare jok kenana itu. Di ursu itu. Alena bawang, tete le jokka. Pamlok potoni. Iti ku lagi o pasalam pami. Na macam itu hatale soang alena ku labus soy. Luang. Kemitai. Tuje piye. Kulit Cina tu impor ye. Digai belum sembarangan kun rete. Tuje ngaga tu seneng aku itu tuh. Negana sebo nete. Bang ketopa. Ya kat meti di seboi supaya matuang ini. Jadi kule wuki makecil ye. Sembarato hatta iko. Pusing sedih ya. Disengago ding pegau. Eta aku nasa di monro ma bambo di gaja majamang. Ya aku kalau ada aku jama-jama ngau. Lo kok pesep-pesep gak kue? Jama-jama mana betul? Wah. Tanya jama-jama mak tu idi aseng ta. Jama-jama yo dinge pa pole dwi. Gemak kue. Nemu tong sedia loe belanja sos merejito. Digawe sesi semut to di pajam lagi. Cowna sedia mun rumah kue. Digawe jama-jamang. Pak aku mengingin ya mon rumah pak kue. Mama teden metu jo ke merantau. Mau sedih pendapatmu ta? Ta? Curhat lah dek tona wasa ngeleku nah. Tomatin rup lewe mat cerita. Tomaraga meto ta jeki. Mat cerita ki metu oh. Jo keto si matin rup. Au, jama-jama nombok. Tinggi ya, hei. Nana amaraga ye. Matinro-tinro kan ya na sila-silangnya au de na ucala no. Pura siapa lawa ye? Pertoni mah sesak. Aga si Rodi jama-jama.
O sisa nggak mau masuk pacingnya dong ngoti kuro. Pak menggelak dawi itu dong ngoti rako tak tale. Hai, meraku mana dong? Tina taruh timo Jolete, Pak Bobo Mai. Woi, bukan runga. Sorry Pak Ustaz. Kalau lu ngerti gigi. Kau lo Pak Ustaz sih. Kau lo. Kini. Lo semua kah? Saya Pak Ustaz aja nih ikut campur. Nah pikir-pikir kan nah itu. Ustaz. Magi tuh parah tuh. Saya kok tenak kowe petejiki. Kok. Tenak kowe. Cukup kau apa soy? Oh, dong-dongan Pak Ustaz, napa ada dong ngerti. Enggak suruh kok. Disuruh kau apa soy? Dia mau apa soy? Ikut Pak Ustaz. Agama itu aku malah halah-halain Kak. Tinyur samu ye. Ye tena nahe. Selain kae. Matinro-tinro kan lo apa lapuk sedeku. Cede bana sampai jantungku. Dia Pak Ustaz. Elenem itu salah. Curhat-curhat DC ngana. Jok ketua sih matinro mengoro-ngoro. Cabukku mah cerita panjang kali lebar nah. Dia dapat tiba-tiba Kak. Cocok kamu sange wang. Kok cocok kok wewah kowe? Oh, aja tonge ku Pak Ustaz mulo ke cuece apa wambak tonge ku tuh. Tejeki. Nambah Kak. Oh, mewah naik. Oh, manis ini wambak nih. Aja lo cok. Dia Pak Ustaz nambah Kak. Iku nanti ya salah. Pak Madu mucu. Pasti Pak Ustaz, pasti maju. Nih, pasti maju. Iya, apa rokok lele maju. Maka Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz. Usaha Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz. Alingan ada Pak Ustaz sih. Aluran balik. Coba sejuta tahap ko. Pak boleh. Taruh senang. Taruh kalau males tang. Alurno? Tejeki ro. Lari wi. Kira-kira tongka sedina tari ro. Seni sak lari. Di metode kim aku tuh. Tomoto senero. Lo kuma dosa. Lesun yo lo bolamu. Lesun cok. Ketenangnya lemu. Wah, gina anak iya. Lesun mai.